Assalamu alaikum, peace be upon you. My name is Abdul Wali. Ben Şərq Türkistan'dan Qorğas Olca Oblast Qorğas nahiyəsindən bolayım. I am from East Turkestan, from the city of Gulja, from the village of Qorğas. Ben 2013 yılı Şərq Türkistan'dan Mısır'a okuş için çıktım. In 2013, I went to Egypt to study from East Turkestan. 2014 yılı Türkiye'nin üniversitede okuş için Türkiye'ye geldim. From there, in 2014, I came to study at university in Turkey. Hazır kadar ben Türkiye'nin üniversitede okuyorum. Until now, till this present day, I'm currently studying in Turkey. Ben 2014 yılı Türkiye'ye geldiğim için 2016 yılı kadar kardeşlerim bilen, ailem bilen, ballarım bilen normal şekilde görüşerdim. After coming to Turkey between 2014 to 2016, I was able to be in regular contact with my family members. 2016'dan keyin ata-analarım, kardeşlerim ve sevgili ballarım bilen bütün alakam üzüldü. Post 2016, I have not been able to get into contact with any of my family members. Bu benim apam, This is my mother. ismi Sakız. Her name is Sakız. Yaşı 80'lerge yaklaşıp kaldı. She is close to 80 years old. Onun taraftaki benim çoğun kızım Muslime. This is my older daughter, Muslime. Yenideki küçük kızım Zekiye. Next to her, Necibe. next to her is my younger daughter, Najiba. Bu olsa benim oğlum Bilal. This is my son Bilal. Çoğun kızım 10 kırdı. My old daughter, my daughter is 10 years old. Küçük kızım 8 kırdı. My youngest daughter is 8 years old. Bu küçük oğlum Bilal 6 kırdı. My son Bilal is 6 years old. Bu olsa benim ayağımınki abisi. This is my mother-in-law. İsmi Reşide. Her name is Rashida. Bu olsa ayağımın aksi. İsmi Yasin. This is my brother-in-law, Yasin. Bu benim savaştaşım Muhammed. This is my classmate, Muhammad. Ben 2016 yıldan keyin bu kardeşlerim bilen ve ballarım bilen hiç bir avazda yoki didar ko'rishib bakmadım. As I said before, post 2016, I have not been able to get into contact with any of my family members at all. Mening kitaplarımdan resimlerim bağlarım bana muşula. Ama resimde yok. Benim akam Abdurrahman, çoğun akam Turgancan ve onun keyinki küçük akam Abdutayim. Bu akıllarımdan bugün nerede, yoki öldümü, yoki hayattımı, yoki kampıdımı bulanın nerede ekanligini hiç bilmeyim. These are the photos that I have with me now, but my three brothers, Abdurrahman, Abdulqayim, ve Turganjan, I do not have their images with me at the moment, but they are also in the concentration camps. Abdurrahman akam 2016 yılı Ramazan'dan burun 2 yıllık kesilgenliğini aldı. I heard that pre-2016, just before the month of Ramadan, my brother Abdurrahman was sentenced to 2 years prison. Demek, bana bu 80 yaşa yıkılışıp olan anam ve 10 yaştan küçük olan bu ballarım, bunların ne mi cinayeti var? So my mother, who is close to 80 years old, and my children who are under the ages of 10, what on earth is their crime? Bu akıllarım olsa bazıları ticaretle, bazı dehqonchilikla meşgul olan kişiler. All my siblings, all my family are pretty much either in agriculture or in business. Bunların ne mi cinayeti var? What is their crime? Demek bunların Kur'an okuyalıganlığı, namaz okuyalıganlığı, yoki mescid kirgenligi cinayet hesaplanmalı. So for them, reading the Quran, going to the mosque to pray, is this their crime? Demek ben abayda bitip ketkeninde Türkiye'de üniversite okuyayım. U yerda Suriyeli savoqdoshlarım var, Iroq savoqdoshlarım var. Bular ta'tillarda o'zining mamlakatlariga xotirjam berib keladi. The place where I study at university, I have Iraqi friends, I have Syrian friends, and they are able to go back to their homeland every summer. Demek bugünkü dünyadaki barliq jamiyatlar, insoniy jamiyatlar, barliq shaxslar bizning
o'rnimizga o'zini qo'yib qo'yib bir his qilib boqsin. We want the world community to place themselves in our shoes and feel what it's like. Bizlarning Uyg'urlarningki uzuqiga 10 yil, 15 yil, eng az deganga 2 yil bo'ldi o'zining sabiy cho'juklari, kichik bolalari, onalari, qarindoshlarini faqat ko'rib boqmadi va ovozini anglab boqmadi. It has been years, not just me, but our other friends and family that we know of, they haven't been able to get into contact with any of their family members for years. Sizlar bizning hissiyotimizni tushunishni ota-onanglardan, qarindoshlaringlardan, bolalaringlarni 2 oy ko'rmay qo'yganlar bizning haqiqiy hissiyotimizni tushunalaysizlar. If you really want to know how we feel, imagine you are not able to get into any contact with your family members for even just 2 months. How would you feel? Dünya insanları yoki dunyodagi barliq jamiyatlar, sizlarning ota-onanglar yo'qmi? Sizlarning sabiy bolalaringlar yo'qmi? Sizlarning qarindoshlaringlar yo'qmi? Ular uchun sizlar yurganlar yetishmamdi. Sizlarga o'xshash hissiyotda biz bo'lolmamdi. Nima uchun biz sizlarga o'xshash inson turib barobar yashayolmaymiz? The world community, my fellow men, can you feel what we are going through? You too have relatives, you too have brothers and sisters and parents and sons. How come we are not able to live the same way that you are with basic human rights? Agar bugungi kundagi barliq dunyodagi barliq insoniy jamiyatlar va barliq shaxslar mana mushkul zulmni ko'rib turib, buningga parvo qilmasa, yoki bu zulmning oldini olish uchun qo'ldan kelgan butkul imkoniyatni sarf qilmasa, bu zulm ati o'yin ichida men sizlarning beshanglarga keladi. If the world community does not stand up to this oppression against the Chinese regime, one day, God forbid, this could happen in your lands too. Chunki bu Chin hiç adalet degan narsani tanımaydı, hiç insoniyatni tanımaydı. Bu faqat o'zining yashash uchun dunyodagi barliq insonlarning o'lishiga vayron bo'lishiga rozi. Because the Chinese regime don't understand the meaning of justice, they don't understand the meaning of humanity. Until everything is under their control, they will not stop this oppression. Shuning uchun dunyodagi barliq insoniy jamiyatlar va barliq shaxslar bizning hissiyotimizni tushunishi kerak. Bu Uyg'ur millatininki bugungi kunda Türk sistemasining tara Uyg'ur millatining tarixdan, yer sharidan o'chib ketish, yo'qolib ketish girdobga keldi. So if the world does not act soon, the Uyghur people who are related to the Turkic nations will be wiped off the face of the earth forever, very soon. Shuning uchun men butkul jamiyatlardan va butkul insonlardan bu zulmni ko'rib turib sukut qilmasligini va bu zulmni sukut qilsa, bundan keyin bu zulm har bir inson va jamiyatlarga kep qilishidan diqqat qilishini umid qilaman va buning uchun qo'ldan kelgan butkul imkoniyatlarga yordam berishini umid qilaman. I warn the rest of the world to not stand by and look at what is happening. We need the world communities to take real action before it's too late. Bizning zulmimizni anglagan butkul insoniy jamiyatlar va butkul shaxslarga va bu zulmni to'xtatish uchun qo'ldan harakat qilayotgan barliq insoniy qarindoshlarimizga chin ko'nglimdan tashakkur etaman. For the ones who have been taking action and the ones that are taking action, I would like to thank those organizations and those people. Thank you deeply. Thank you.